Turabaramukije bakunzi ba Rusaka Burundian TV twizere neza ko mukomeye. Uyu munsi tubafitiye ikiganiro tugiye kwama tubashikiriza uko burindwi uko iminsi igenda ikurikira kugira ngo mutaba mwirungu. Ikiganiro tubafitiye dufite muri studio dufite ibisongerezi bibiri muraza kumva amazina yabo ndetse n'ibyo badufitiye ku kiganiro tugiye kuganira. Reka duhere ku ari iburyo uyu nguyu ari hagati yacu kugira ngo atubwire akazina kiwe ndetse atubwire nahava ndetse n'ibyo akora. Tanga bite bo namahoro twabande bo akazina kanje banyita Pierre Nzoyisaba batazira Mazembe ku bantu twabanye kera bari bazi ko nitwa Mazembe ko bisanzwe yumva niko katazira no bampaye. Murumva uyu nguyu yitwa Mazembe asanzwe ari actor akina muri timu yitwa Rusaka Burundian TV ariyo yinyene studio yaho turimo. Hari uwundi ari ahanga mutama wacu nawe araza kutubwira izina giwe atubwire n'ibyo akora ndetse muraza kumva byinshi cyane bivanye n'ibyo tugiye kuganira nawe. Mutaba mwitwa bande? Murakoze cyambere na mbere ngiye kubashimira cyo banyita Tanyimana Christophe usaba shuka babanzi ku izina rya P7 ya hama aho mba ndi Murundi navukiye mu Burundi n'ubu ndi mu Burundi nkaba nkora akazi gasanzwe nk'akabandi bakora abandi umudandaji. Ni byiza cyane. Murumva yitwa Chris 7 uyu ni nawe niyo atashimye kubivuga reka ndabivuge nawe manager mukuru wa Rusaka Burundian company. Uyu nguyu niwe amwungirije nawe ndazi ntiyashose guca abivuga ariko reka ngenda bivuge ko sanzwe ndabazi neza kandi ko ari nabo abashefu biwanje nabo babosi biwanje abangabo. Ego mu kiganiro cyacu tugiye kuganira ku kintu kimwe ni naco kiza gutuma tuza kumara umwanya muremure. Ni utaza kuba muremure cyane tutaza kurambira abariko baradukurikirana namwe mudukurikirana ariko niza neza ko ibyo tuza kuganira biraza kugira akamaro kadasanzwe. Ikintu tugiye kuganira mbere ko tuja kukintu tugiye kuganira ko nabo ndashaka mbaze uyu nguyu ari hagati yacu yitwa Mazembe mwaje ryari hino muri kino gihugu mukora yuduki ahanga mu gihe musanzwe mukora duki ko Mutama yavuze neza ko akora ni wavyino ko akora ibintu by'udandaje cyane n'Mutama manager mugenzi wanje. Okay, mukora uduki hano mu iki gihugu cye mwaje ryari musanzwe mukora uduki muri rusange? Ngo mu bisanzwe twebwe mwakozwe dufite ijambo fest murakoze ko dufumwanya ijambo musanzwe muri fita gusa hama nkuko bisanzwe twebwe kuzino tuje vuba cyane nta nindwira turi ngaha muri studio Rusaka Burundian TV isanzwe ikorera muri kino gihugu kuko nkuko musanzwe mubizi murazi ko Rusaka Burundian TV ikorera ahantu heshi irakorera mu gihugu cy'u Burundi igakorera mu kino gihugu. Rero kubera ko dusanzwe dutuye mu Burundi twaje mwiyo ndwi ntiranahera tuje hari ibikorwa byatuzanye nga twaje gukurikirana hama ibyo nkora nanje musanzwe nico kimwe nibyo nyakubahwa mukuru akora nanjye sanzwe n'umudandaji. Okay, murumva neza ko baje hari ibyabazanye ariko kubw'akazi ka Rusaka Burundian TV. Nongere ndabibuse neza ko iyi TV ya Rusaka Burundian TV ikorera mu bihugu byinshi. I Burundi hari ikirindiro cha Rusaka Burundian TV ndetse na gihugu cha Zambia hari ikirindiro cha Rusaka Burundian TV, no muri Uganda hari ikirindiro cha Rusaka Burundian TV, hamwe na South Africa hari ikirindiro cha Rusaka Burundian TV. Murumva neza ko baje ku kazi. Ego Mutama wacu manager mukuru mwebwe mwavuze neza ko namwe mwaje muva mu gihugu mwaje gukora hari iki cyabazanye se atari banga twomenya ni iki cyabazanye? Bo gutembera birabaho zunguruka guca ubwenge kuko bacu mugana mu kirundi ngakanyene kategurutse nikamenya ubweze. Yego cyane. Bo nk'abantu turongoye iyi company cyangwa iyi channel ya Rusaka Burundian TV
twari mu gihugu ariko bisaba ko dutembera dushike aho isanzwe ikorera hose kugira tumenye atese bari bakora ibikorwa gute bari babyifatamo gute umwimbo uri kugenda gute tumenye ukuntu n'abari kubahakorera twicare kuko ariho benshi bataratubona batwumva gusa twicare nabo kugira tuyage batora hano hari ikibazo ahantu hari ikibazo hameze uku hama tugire hari ikibazo turatorera umuti hama n'ibindi byatuzanye gutembera turabibi ukuntu no bimeze amatubonye uko byifasha amatwigire tusubire yego muravyumva cyane ibyabazanye nta kindi baje kuraba uko Rusaka Burundian TV ndetse abakinyi bakinira muri Rusaka Burundian TV bari muri Zambia mu Rusaka uko bakina nuko bavyitwaramwo namwe muravyumva tu so iyi company yanyu iyi kandayite company kuko iyo irinze TV irinze ikorera mu bihugu bishika birenga 4 cyangwa 3 abari company yagutse mufise intumbero iyahe kuzoshora kugeza iyi televiziyo yanyu aha kure cyangwa ese mwumva muzobandanya kuyagura canke mushaka yine zogume ahangaya mu ivyo bihugu nyine binde cyangwa igihugu bitatu mbo nka jewe kuri iyi company cyo twipfuza dushaka ko yaguka kuko mu Burundi nga muri Zambia Uganda South Africa urumva n'ibihugu bishika 4 kandi aho hose n'ahantu bisaba ko tugera turaba ukuntu bimeze uko niri kirakora kugira tumenye ati nk'ubu nsubi inyuma gatoya nka nyakwigendera sokuru wacu Petero Nkurunziza aravuze ati ngo nta kazi muri leta kakibaho bisaba kugwaruka gose ntagire umuntu azokwicara ku ishuri yige ayibaza ngo aziteza akazi muri leta bisaba ko twebwe nyene twiyigira ubuzi bw'iwacu tuzaturakora urabyumva twebwe rero akazi twarakorosiki iwacu twokora kandi duhimiriza n'abandi baba bakeneye ubundi buzi ko boza muri Rusaka Burundian TV turabakira nta kibazo ubu umwanya urahari kuko ibikorwa ni byinshi turipfuza rero ko twotera imbere kandi tugateza imbere n'urundi gwaruka kandi tukiyunga tukaba umuryango murakoze cyane murabyumva neza ko intumbero ya Rusaka Burundian TV ko ari ugushira ibikorwa imbere kugira ngo twereke ndetse tube tubere akarorero rundi gwaruka ruri ngaho gwicaye gusa rurindiriye ngo papa niwe azi kazuza kanje mama niwe azi kazuza kanje ahubwo ikiza gusa gihari no gukura amaboko mu mpunzi hama tugakora mutama Peter Mazembe uravuga iki kugwaruka usanga gwicaye aho ngaho gusa ruteze gusa abakiriro ku muntu runaka ku muvyeyi bakibagirwa neza ko nabo bajya abavyeyi nabone bafite aho bagiye babikura ko ari nguvu zabo bagiye batagaza kugira barondere ibyo batunga uravuga gute kugwaruka wicaye aho ngaho nta kintu ko rurakora gusa wicaye gusa uko nguko nyine muri rusange okay mbo mu bisanzwe icyo nuvuga kugwaruka gubu nuko gukurama ku mpuzu rugakora ntabyo kwitega ngo nditeze ikintu kanaka ku muvyeyi kindi teze ikintu kanaka ku muntu kanaka kindi teze ikintu muri leta kuvuza uko nkuko mugenzi wanje manager mukuru yivuze ati nyakwigendera yavuze ati ubuzi ntabwo kihari ni mukore umva mwigi ibintu byo kwikorera ibyo byatumye hafondwa na école fondamentale imyuga abantu biga imyuga avuye mu ishuri amenya ati je cenje gukora iki mbo ntabwo twahamagara ugwaruka ko ruteza amaboko cyane ku bavyeyi ko urabona ibintu ubu byarahindutse urabona aho hambere hese umuvyeyi yaragenda akari mu twimba tukera akarima ibigori bikera akarima itomati zikaza neza zitagwaye ariko ubu ngubu byo byose ni ibintu byatewe n'iki n'ingwara rero uciye ugumutegemeye amaboko ku bavyeyi bawe usanga aho mu rugo muri nk'abana batandatu none se ku bintu byahindutse muvyeyi azoronka ibintu azoba kwiza muri batandatu aho nimba umaze guca ubwenge arashaka kurata imbo hariya hariho igikorwa kanaka cyateguriwe ugwaruka ese noja gusaba nkiyungana nabo sinozandero nkabasi naye agasabuni usanga uriko genda uduga
muri ubwo buryo ugaca ugira ishyaka umwete mu bintu bitandukanye kuko ugiye kuraba nka twebwe urabona igikorwa twagitanguye tukiri bato si ukuvuga ngo twagitanguye ngo dufise amafaranga ngo twarakize ngo hama turashinga ibi bintu kabaye akagwi ko turavunika twaremeye turavunika turongera turavunika ariko iyo bizogera hose turabona ko kizotugeza kure kizotugeza kure kizotugeza ahantu tutari twiteze natwe kumvuze ko tugoma tubona ari ibikorwa biguma bigenda bitera bijya imbere kubw'ingufu zacu twebwe nyene twagitanguye. Ego murakoze cyane muragize neza cyane ko mudushikanya ahantu heza cyane. Manager mukuru hari ugwaruka ubu ngo murabona ko muri ibi bihe hari ugwaruka ruri ku ishuri urundi rukaba rurindiriye kuzoja ku ishuri mu kindi gihe. Iyo nk'abana bari muri vacances ese mu karuhuko ni byiza ko abana bagira iki baja kurondera ibyo bakora kugira ngo arabe ko bozoshobora kuronka udufaranga two kuzokwikenura ndetse bafashe n'abavyeyi kugura ikaye cyangwa se ikaramu. Uravuga iki ku bana usanga bahejeje ishuri bakaca bigira ku marigara, kwinywera urumogi, kwinywera inzoga, kunywa bakikora ibyo bishakiye aho ngaho nyine nkaho menga kazoza kabo ntibazi iyo cyerekeza? Murakoze cyane kuri ico kiretse sinovuga kuri bose ariko kuri bamwe birabaho kandi nagiye birama nkiri ku ishuri byaranshikiye twaje muri vacances ugaca usanga je ndiko nitemberera nigera mu dukumi birashika ariko sinari bwacu ubwenge kandi kubera nari nkiri imbere ya papa na mama ntabwo nari bwabone vision yiwanje ntabwo nari bwabone imbere hiwanje uko ibintu bimeze ariko ibyaba byarabaye ariko ubu ndashima Imana ubu nakora cyane no kugira nk'agasabune ubu ntabwo ndi muhira kwa papa na mama sindi mu nzu ya papa na mama oya urabyumva nicyo gituma nkoresha mirimo zose ziba kugira ndabe kuntu ntegura kazoza kiwanje ndetse nakumwana wiwanje ku bantu bakiri ku ishure ubu tugomba kuja muri grande vacances tugomba kuja abanyeshuri bagomba kuja muri grande vacances iramba twinjire muci aba harutse byinshi cyo no hanura ku bana baba ku ishuri bagomba kuja mu buruhuko nuko batorera amaboko naborera amaboko ahubwo boshika muhira amabakicara n'umuryango akabaza ibikorwa bihari bagafashanya n'umuryango bumva ko ibikorwa nta bihari bakaza guhibwa ubuzi kugira mu kwicenda nihagera bazigure uniforme akarato amakaye udukoresho twose dukeneye ku ishuri batagize badategereye abavyeyi cyo nicyo kintu numva ko nogira no bafasha bagakura amaboko mu mpuzu bagakora n'inguvu Imana yabahaye. Ego murakoze cyane murumva gwaruka muyimirije kuja muri vacances si byiza ko uguma wicaye ndetse uguma ureza amaboko uvuga ati mama papa nataha araza gutana ibi nibi ubwo ngubwo namwe mufite uburenganzira bw'uko ishuri nimwamara kurirangiza mubasha gufasha abavyeyi banyu namwe bwe mukabaruhurira imitwaro imwe uko birababaje cyane aho uzawumva nk'umwana afite imyaka nka 20 cyangwa 16 uzawumva ishuri ryararangiye ari muri vacances ukazawumva ngo mama isabune yaheze isabune umva ibyo bifite nta guciye mu ijambo jewe nakuze ntigura impuzu uko nukuri banwanyi muri ko murakurikirana Rusaka Burundian TV jewe nakuze ndi imfura muhira je nakujije imyaka 20 papa na mama kingurira impuzu nakujije imyaka 23 papa na mama kingurira impuzu ndibuka ndi mu mwaka w'icenda twarajanye na papa mu isoko agiye kungurira impuzu yambwiye ati mutse nkeneye ngura ijya pantaro papa aranyitegereza aramba ngo wewe ngura inzumera ubwanwa vrema nkikugurira impuzu ni boka ndayikugurira none wowe ubona muri kazoza kiwa ubona uzobaho gutije tutazoba turi kumwe
ndumva abambariye ijambo kandi rikomeye shaka vuga ati nanje vrema ndasuzuguritse bisa ko nanjye no kwerekana ko ndi umuntu w'umugabo urabyumva ebana nyagihe vrema ni nayo pantalo muze yanguriye bityo giye gushika isaha nace nkura amaboko mu mpuzu ndavuga ati ibi bintu byo kwamba ngurirwa impuzu n'abandi n'agasuzuguro ndakuze ngujije imyaka minute ubu none nazana n'umugore nkagira gutatoya ngira ndakura amaboko mu mpuzu ndakora ubu ibintu birameze neza cyane vrema ariko atampanura ntabwo akaguma ngurira gusa hura ngurira kuma nanjye naca ngira ndemara ntabwo nakumenya ko nakuze Shayigumira muri ya style nyene muyombe so ego burakoze cyane abavyeyi nabo turakwiye kubashimira ko abavyeyi n'abantu no kuvuga ni gift Imana yaduhaye ni impano Imana yaduhaye iyo ufite abavyeyi bose niyo ufite umuvyeyi umwe cyangwa abavyeyi babicenye bose urumva neza ko urishima cyane tweye duhoze n'abadafite abavyeyi bose n'abadafite cepfo ca ruguru imwiyebure Imana irahari kuko Imana ikora ku cyawe ego mutamanje Peter hari uko usanga ugwaruka iyo vacances heze kuko niho nico kiganiro cyaje dufite haro abaciye ubwenge cyane aja kurondera imirimo aba ruguru cyane mwara za ruguru nambira murabizi byo cyaje kwicaturira amatafari hari nabandi rero usanga ubuzima ubwo babugaya abo ati oya je na amatafari byo gufyatura aho bavuga kwiki washora kugaya akazi avuga ati je kaje sinogakora aho umva bavuga kwiki je ushora kubahanura icyo ngabo mbo murakoze gusa ikintu novuga nimba abo bantu babaho barabaho nakubwabo bo nimba bakiriho bagaya akazi boye bacu umugani mu kirundi bati akazi kabi kagushikana kuri keza ego cyane mu byukuri kirazira kugaya akazi burya ugaya akazi none nimba umuntu akubwira ati wewe rero mwana urabona uyu munsi nta kazi ufise kandi urabona wirirwa wicaye muhira cyangwa wirirwa wicaye kwirigara igikorwa cyawe nico koga gusugaje kwirigara izo nzoga itabi n'ibindi nibyo bikurangwa ngwino ufyaturira amatafari hari gihe wewe ushobora kwanka aho usanga wase impano yawe wase ikintu Imana yaguteguriye ko ajya amatafari ashobora kwegureza ati yafyature yabona ubikoze neza utazi ikintu Imana yaguteguriye urumva wabikora neza kandi wabikunda ukabikora witanze ukazumva uheje gufyatura ajya amatafari ati wewe rero guhera no munsi kubera ko mbona usigaye uza akazi genda nkurikiranira ikintu kanaka ugasanga kandi kabi kagukuye hahandi karakudugije gushikanye kuri keza bibaye n'ukuntu babikoresheje umutima n'ubwira kandi n'ubwitonzi rero mu byo kurikira zirahugaya akazi kabisa nagari byiza muravyumva cyane digwaruka bene wacu bakuru bacu batoya bacu bashiki bacu kirazira kugaya akazi kuko akazi gato niko gaushikana ku kazi gakuru akazi kanini reka mbe akazi kanini ego kuri mutamanje manager mukuru hari ugwaruka rujya ruba ruri mu bisagara kuko ugwaruka ruri mu bisagara n'ugwaruka ruri mu ntara za ruguru baratandukanye cyane siko maze kubibona baratandukanye cyane uko ugwaruka ruri mu ntara za ruguru ruronka cyangwa se goja kwihingira imirimo gufyatura amatafari gukora utundi tuntu tubaye siko ugwaruka ruri mu nk'ibujumbura mu bisagara bisagara bikomakomeye umva baratandukanye abo ngabo bari mu bisagara bobo umva gute ubahanura iki muri rusange ubahanura iki abo ngabo manager mukuru ngo ku bana bakukira mu gisagara benshi usanga bafite imiryango ruguru kandi benshi usanga wabo bafisha mikoro niho nk'abana bashobora kuvukira mu gisagara ugasanga umuryango wabo mere na pere baricaye barayaga akamubwira ati mwana twebwe nta kazi tugutumye ngo dukorere uburyo turabufishe kiba kitu kirahari icyo tugusabye mu kwiga urabyumva ibyo birabaho uko zibeshi byabayeho urumva rero nk'uwo umubyeyi wamubariye ati twebwe icyo tugusaba ni kwiga ntabwo tugutumye ngo uze dukore
dukorera ibi abakozi barahari amafaranga arahari nta kibazo urumva icyo nawe ukora icyo umubyeyi agusabye akwati ndagusaba ko wiga no kwiga nyene urabyumva ariko ku bandi bidakunda ngo ibyo bibashikire usanga babaye mu buzima bubayabaye nk'ubwo je no bambaye mu cyangwa kanaka babayemwo ico no babarira cyo mu gisagara ubuzi burahari kandi mu gisagara ubuzi burahari mu gisagara twarahabaye no guturahabaye ubwo twarahabaye niho twavukiye urabyumva hose komporotema zaho ndazizi uko zimeze gusa nk'abana bari mu gisagara boca ubwenge kandi bakamenya ko igisagara n'igisagara nyine urabyumva ntibishinge kunywa amatabi urumbo gusoma oya ahubwo boca ubwenge bakamenya ibyo bakora kuko mu gisagara abantu bakora byinshi kuko unaranguye n'utwema urato cyangwa amandazi ukayatembereza mu gisagara uranguye nk'udushashi nk'indazi z'ibihumbi 5 cyangwa 10 ndazi ntabwo zishobora kuzidandaza umunsi wose uri mu gisagara sirahera kandi ukaronka ko niyo nyunga mbari 100 cyangwa 200 ukagura agasabune urabyumva rero no cyo no bahanura nuko batokwicira gusa nuko bari mu gisagara bagira ha babandi usanga bambaye ipantaro tugenda tubanye usanga bamanuye ipantaro ku mufuto basanga iyo zigera oya bijya ntabwo no bibanura je nkagiye umuntu akuze abantu bako boca ubwenge gusa bakategura kazoza kiwa kuko kazoza ugategura ukiri muto uko umaze gusaza nta kazoza ugiteguye urabyumva urategura ukiri muto kuko ejo ni wasaza uzosigara ufashwa n'ibyo wateguye gifisha imbaraga ego cyane murakoze cyane umutama wanje muravyumva neza gwaruka mudukurikirana ndetse bapapa abo bana banyu rabe nyine mushobora kubahangishiriza imirimo murabe ntibishinge bicaye aho ngaho ntacyo bariko barakora kuko uko bicara ntacyo bariko barakora namwe muzobibona mu myaka iri imbere yabo nibigira ruguru muzobona neza ko mwahombye cyane umutama wanje Peter yego hari ugwaruka usanga gwitwara uko utariko mu myambarire uri abakobwa uri abasore urabona ko iki gihe tugezemo ari gihe bavuga ngo turi sinye numva babivuga sinzi bavuga ngo turi ngo iyi ni imyaka yacu ngo nta kibazo ugasanga impuzu yambaye umwana w'umukobwa yambaye agahuzu gatuma aharenganye imisore imwifuza abagabo bamwifuza ibintu nk'ivyo ugwaruka nko gushora kubangura iki cyane ku bakobwa bashiki bacu murakoze je cyo novuga kubyerekeye imyambarire bashiki bacu ne bareke bazikuza bitwaza ngo n'isi yacu cyangwa ngo nigiye cyacu nibaze ko nta muntu yari mwisi yego isi yaremwe n'Imana yo mwijuru kandi Imana yo mwijuru imaze kurema isi abantu ba mbere bayitanguye ko Adamu na Eva ngo tubyumva baje bambaye bikwije kandi Imana niyo yabiyambikiye ubwayo ntabwo yabambitse ubumini kandi abandi ntabwo yabambitse za pocket yabambitse impuzu barikwiza urumva n'izi ibyo yabambitse mugabo bari bikwije mbo hama bamaze gucumura sasa niho baciye babona ko bambaye ubusa sasa rero urugwaruka rwacyo ntigwitwaze ngo nigihe cyacu ahubwo n'ibyaha byabo n'ibyaha byabo ariko bituma bambara ubusa kuko iyo ari abantu bakurikirana by'ukuri iby'Imana ishaka iby'Imana yifuza kuri bo ntabwo bambara ubusa ntabwo bambara utumini ntabwo bambara za pocket mbo nkabahamagarira rero guhinduka bahe kwitwaza ngo niyo myaka ya none reka da ahubwo ni imyaka yabo y'ibyaha yo gukora ibyaha n'ibi byo kugenda bagerageza kuko wajya ubweregaje umuntu ukoze icyaha wowe ubwawe nawe nyine akoze icyaha kuko uramugerageje nawe arakwipfuje bidashoboka kuko urazi ko bivugwa no muri Bibiliya ati ntukipfuze umugore w'umugenza umaze kuba ubikora nk'uko c'est-à-dire que uriko ukora ibintu atari byiza mbo impuzu ziba zibakwiye kandi nziza ziba zihari barakwiye kwambara uko bishoboka mugabo bakamara kwikwiza bakakwitwaza ngo nigihe cyane ego burakoze cyane mutambanje Peter Mazembe hari mutambanje manager mukuru hari abavyeyi uza gusanga
turacane ku ikibazo nyine kingiki cyo gwaruka imyambarire usanga bafite imyambarire mibi bashiki bacu hari aho usanga ababyeyi bamwe ntabwo mvuze ababyeyi bose hari ababyeyi bamwe usanga umwana yambara nk'uko mama we yambara cyangwa papa we yambara hari ababyeyi usanga bafite imico itandukanye imico mibi ugasanga abana bakoporora kuri base baje ba mama babo abo ku babyeyi bumva gute ndamushobora kubahereza yayo mpanuro jewe ibyo birabaho twabibonye mu mibano cyangwa mu nzira tugenda ducamo ko abamama usanga bitwa kutariko isi tugezemo ibibazo gusa tugezemo tugora cyane icyo gituma dukwiye kuyitondera ahubwo tugakoresha ubwenge Imana yaduhaye tukareka gukora bitandukanye n'Imana dusaba ujye cyo bahanura umumama n'abantu umuntu arinze yitwa umumama cyangwa umupapa abakuze kandi abaciye ubwenge je ndibaza bike bivana no kuba yakoze kurinda asaza yambara utujipo tugera mu matako cyangwa yambara uko yishakiye bivana no kuba aba yarakuze gusa je cyo no tanga nk'impanuro abantu b'ababyeyi nuko bomenya ko aho no munsi turi ejo so tuzoba turi yego cyane ko isi itera ihindagurika buri mwanya bora bagahindura ingendo kuko kujya bari kubitwara kuko ntabwo uzoza guhanura umwana wawe ati witwara kandi nawe atari kuwitwara oya kuko sinzi wigeze kunshira umugane ati kugira utosore igitotsi mu gisho rya mugenzi wawe tangira wowe witosore wenyine urabyumva iryo rijambo Yesu Kristo yavuze yararivuze yego cyane urakoze urabyumva ntabwo rero umubyeyi yoza guhanura umwana nawe abona umwana we warabyuka akabona nyina yambaye akajipo kagera aha nawe ni kujya nyene acafu ijya komporotema niyo nyene n'umwana acagirane ahaguruka ico rero novuga nk'abantu ba mama bari ku bagabo je umuntu wese w'umumama afishe umwana nuko yomenya ko umuntu akuze n'umwana biratandukanye kandi hatore je so tuzoba turi bisaba ko aca ubwenge akabona ko iyi si turiko ego hari abantu baryoherwa bakagira gute ariko no munsi uraryoherwa uje ukarira yego nuko bokukebuka bakamenya ko isi turi katari gwacu twese turacumitse kandi tugakurikiza iby'Imana idusaba Imana ntawe yigeze vuga ngo twambare gusa ariko yahubwo idusaba kwambara tukikwiza kugira ngo tutirimutse bagenzi bacu ayumva cyo Imana nubaha nuko ari abantu bakuze bacyubwenge bomenya gutandukanya icyatsi murabyumva neza gwaruka bashiki bacu nimukure amaboko mu mpuzu mwironderere imirimo mwenyene mwimvira imirimo mushobora gukora nibyo biza cyane gusumbya ibindi byose bibaho birasumba kuguma wicaye kuguma uri kutembera mu yorabara kuguma uriko urinywera gusa itabi inzoga kugira ngo bazokubone neza ko uri igihangange ndetse wagiye uvyimba ivyo ntaco bimaze abo gikenewe cyane gihari no kwihangira imirimo kugira ngo urabe ejo canke se hirya ejo uko bizoba bimeze ku mufuko wawe ndetse kuri kazoza kiwawe mu kurangiza ikiganiro kuri micro mari kumwe na Seydou niwe yarahagarariye ikiganiro nari kumwe n'abandi ba chef banje ba managers ba team ya Rusaka Burundian TV ni Peter Mazembe na Chris 7 reka tuvuge duti tuzosubira ubutaha mu kindi kiganiro gikurikira mu bandaye mukora subscribe kuri channel ya Rusaka Burundian TV ku batarayikora ndetse n'amashare menshi kugira ngo mubandaye muronka byinshi ibiganiro byinshi byeuza bica kuri iyi channel ya Rusaka Burundian TV reka tuvuge duti ciao tuzosubira ubutaha mu kiganiro gikurikira murakoze cyane.